mi mootummaan addunyaa guutuun dhiisaa hojii dantaa isaati malee irra dumna hanga meesha khilaash fudhannee qabsaa'uu takkatti nafnu jilaa kana namni jimaa kana jedhu yoo khilaash fudhannee qabsaa'uu nu barbaachise ni qabsoo hin harargeen jimaa kana akkasitti isinii galuu qaba jalaa hafuun teenyu nuti waan feetan fiddan malee harka kanaan quraana qabannee harka kanaan jimaa qabannee qabsoo hin nuti wareegama lubbuu kafaloo barbaades khilaash fudhannee qabsaa'uu teenya jimaa rakkoon jimaa kana yoo ikkachuu baatte akkasin nu hubadha kanaafuu rakkatinaa nuu jimaa kana akkana jennee harargee jimaa jibbisiifna hin dandeeysan dura isin farshoo fi zinaa dhiisa waan rabbi haraam godhe quraana keessa dubbate farshoo fi zinaa rabbiin haraam godhe dhiisa jimaan ammoo haraamii miti haraam yoo taate waan haraam jimaa haraam godhu dirree teessu fidaa ayaanni quraanaa tasamii buute yoo jiraatte ata isin harkaa qabdan ta'u manni argin fidaa hinjirtu bakka fiddan hin qabdu yoo teessan irra wayya nuti kaayoon teenya tanuma murannee jirra harka kanaan quraana harka kanaan jimaa hanga wareegama lubbuuti jalaafuun teenyu jimaa keenya magaalaa sarabbi nu haban magaalaa sarabbi nu haban yaa rabbi magaalaa jimaa keenyaa nu huban nama nuufi jimaa keenya jidduu deddeemu nyam jiiboo nyam aboo nyam balaa nuufi jimaa jidduu deddeemtu nyam nama jimaa keenyaan haraam ta'u nyam aboo nyam hin jettu nyam aboo umaruu kasi kute gaafa kan mallaysa se kute nyam jiinsin je nyam magaalaan jimaa keenya fallat nuufi balaa jimaa jidduu ta'e rabbi haa buqqisu yaa rabbi buqqis magaalaa jimaa keenya rabbi haa banu faranjiilee rabbi haa nyaachisu araballee rabbi haa nyaachisu addunyaa guutuu rabbi haa nyaachisu dawaa rabbi haa godhuuf hadhukkubee jimaa nyaatellee rabbi haa fayyisu hadhukkubee jimaa nyaate rabbi haa fayyisuun jedhe rabbi haa fayyisu dawaan kee harargee jiraa deeme chiraqii jimaa خيلو دبته كقام يني فيتا حجاني ربي أقول حرر جدا كي إرسين قبل ديمي جما حرر جدا أوداي دا كي خيلو خدام فيتي خيلو قويت خيلو إزابري في كاكا نما خنين نما إزابوني جرامي نما أقول أن وري دوادا خنين فري أنغنا لكم سي قويت أنغنا لكم سي غنما لكم سي تا قويا خيسي لكم سي تا غلغل لكم سي تا رمانجاني مي غنما تخيلو فيتي قويت تخيلو فيتي غلغل خيلو فيتي جاني أكا هيزا أكا دوا حسابني ربي أقول سينجي ربي أقول أكاس ربي نو أقول يا ربي نو كيبلي يا ربي خنان كراني يا ربي شوكوتين تنيا خنان كرات مسجد خنان جار دين خنان دابت جرون تينيا تانا جرون دين تانا يا ربي يا الله واني حررجين تاتين جما خنان واني حررجين أجاني نمنون دقباسني وري أتشيخ أوليخي حررجين وفي أكرم سعودي دقت في سابوف جما خنان يا ربي يا الله أبلو المحررجين أكبا جاني ولتين آتا تجما خنان انت على حررجين أكبا جاني ولتين آتا تنجما خنان يا ربي يا الله حررجين وفي ور حررجين تخجاني جما خنان يا ربي نولاجي يا ربي نوكيبلي ركو جما خنيا يا ربي نورافوري يا ربي ركو جما خنيا نورافوري يا ربي يا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله دف أبو تبرد سينجي أما وفين دي ما دف بسم الله دعاء شيخ كذا خير ربنا هجيبل دعاء شيخ كذا ربي هجيبل بلا جماع خيرنا خراج وتخرج ربي تهاجف خوياني وان نسام تأسنياتين ربما قد خجماع خيرنا نسام أسنيان ربي سارة بمسيس خجماع خيرنا خراج وفي ربي خراج تهاجف قلابو بربي هولا الجس تولكاية ربي ناجسين تولكاية ربي ناجسين خنسام تولكاية ربي ناجسين نجادية هنيو تاتي نمني جماعة خنا خي سارك كابو ربي نجدا خي زايسان أباس نجدا على ربي سان أباس هيوم ما هواس خينا بوسا يو نجادية هنيا نروف تراكون نجادية هنيا ربي هادي بس خراكون أنا في دراكون ربي هادي بس خجماعة خينا جتير أور كربي جتي سارو ربي خجماعة خينا رخي شيء سارة خي شيء
فنيو وداني ربي سادبو أبو ربي أجاي سادبو أجاي سرام باني خجما خين أجاي ربي سادبو موتم ما زيوتات وسو جالنو وسو فارسينو وسو دعاي غونو في إفانو دي بسني خجما خين يدي ربي سادو أبو هركي ساتي كادا هركي رامان قدان سني سادو دوا جبدو ربي سادو خجما خين متا دي ربي متا سادو وسو مني هرغن يوم نه يوم ما حواس خنا وسو نتينغر تسار ربي نو اگرسيس چابا يسار ربي نو اگرسيس خفاتي يسار ربي نو اگرسيس أبا جما خنا خيس شرايا دي ربي إني بيخا همتو إنش جما خنا ياد همتو إني حواس بالله خنا ياد ربي سدي بيسنو اگرسيس أولچنو رامبولچني أمر ربي نو اگرسيس أولچنو رامبولچني أمر ربي نو اگرسيس أرى سببا مقالاتنا ولي كبمنيف مدرسة بلال خم بانكي نجي قمتا أوروميا دا حواس خينيا بيت حواسني خينيا وان كفلون دبي صدقا خدا چوراف دون وانتي خنا نمو دي دور حواسني خينيا خنا غرغرته وانا كسيف راخه فلا نمت ناجمنو أرى حواسني خينيا مدرسة جارة چو دبي خبيتا مي خفلو دبي أصدفني إيجيني ورا لاتي ركو كنا خيسي حواسني خينيا يرو أمتها بيلي ني إيو قبنو خيسا مدرسة في يجر وانا كنا تكاو مني خينيا غرغارو ملي غرغار سنفرني صدقا چو ملي صدقا نياني بكركت ركو باسو ملي ركو كارا تكامودن أرى برتا برم ستدبو جر درسا برم ستدبو جر وردور صدقا خنتي درساف كرازي سوتو صدقا خنچو ددبه يفو صدقا خرچو جر حواس خينيا صدركات نگه ور حواس خينيا كنا گود أبو ربين كبا جب دوي سانا كف دوا ساجب دو ربي سانا دو دچي جل ربي سانا دبرس أبو دچي جل ربي سانا دبرس خيلا شملز خجلا هنگ غبا غودن ربي خار راخاس خيلا هن ربي خار راخاس ور جما خينيا خي شريعه ربي شمل سات تابوس شمل سار ربي تابوس أبو خجما خينيا دي ربي شمل سات نادو جلا هنگ غبا ربي سانا دو لبا كابا كبر ربي بلا جما خينيا شريعه دو بلا تابوس والله بلا ربي تابوس من غدون تينيو سو غفو ربي هابو كاس خرار راتو غافا خيلا نغا غو خدر سنجرو غفو ادله تن خرار خافتي فيت ار غفو تين كدنو ابا جما خينا غفو دي ربي سابو كاس امين نمي چما سر ربي سابو كاس خيلا ويانم بو كافتي خرن نودي بنو توانف نبي خيرو نم خينيام بولو خيست يرو الما با غدا نبول جريچو جن خيست غدي غافو ويانن تيم بو نبو يمبانا وبلي سويرو بدارينا بيبول جرين نو خيست يرو بارتين تينيا بدارينا ني تيندا دن خيست بلا نبو اجرتي غنداف برارينه وتاتي نوف بلا تاتي جرت علمي ابا غدا خنو ترادنن غدا نو تسديبي اجرا ربي غدا خن ابا غدا خنو في ربي هاديبس امين ابا غدا خنو في غدا ربي هاديبس اوسو من خينن دمنه درسا اسيغلتي غارم ولا تور خينن لالتي غلتي تو ورساني مناده بورس دغا خرچ خوتني اچينولي اسيندي بودبي قراتي ريسچ تفجر خبرتا خ يونيفرسيتي جرو نمو اير غوف دبي فراغلو جرابدي خوتي صدركاتنا غوبا غيني جربيتي ني خفا جرت ومني خينيا وانيا تربي بك بك دمجر ابا في الماني خرخرا فجوجر هذا في الماني ولد بوجر ركوتنا خيسته ني يجر وري اولي فرشو دوغيت جمان حرام يجن جمانو غورجر نوتي غراتي في يجر ملي غرا في يوتنجر حواس خينيا دمجرا يجر نمني قبري ريار كتفيتي سر كي ركون حواس خينيا رگيس برو بك هوندا وغو دافتيس ركون الرهرگه مدت ركو خطالين اورميا قفتي سنتان ايثيوبيان غوتون يو قبدو ملي اتداوچو قبدو مت لفتي سبا سب لموني غوتون الر ولگه خيس جراتو جرات خطا هرگه لماني تن خدبو رفي اسجر بيتمي رفي اسجر خافار رفي اسجر بي يهوندا رفي نمن اسجر ربي هرگه نو هاگيسون خدا نموندات خدا ايثيوبيا غوتوت ummata kanaaf sagalee ta'uu yeroo qabanitti warri haraami jee jimaa haraaminaan jirenu labsu farshoo dhugee gabbee jimaa keenya haraami juu aboo farshoon fi rabbi isaa galchu warra farshoo dhugaa jimaa haraame isu rabbi farshoo sanii isaa naa galchu mana farshoo saniin baasin ichin rabbi isaa naa galchu fatwaa namni garaa guddaa qabaatee fi mataa guddaa qabaateef godhuu hin danda'u ilmii guddoodhaan godhan malee warra garaa guddatuu fi warra mataa guddatuutu akkanumatti taa'ee jimaan haraami jee farshoo dhugaa jima fatwaa godhu jira tunni dalee itti obboleessoo jimaan haraamii halaalii namni fatwaa nuu godhu kunoo shee jamaal fa qabna shee muusaa su'aalaa fa qabna sheekota keenya gurguddaa kanaatu jimaa gurguratee kitaabaan bitatee qaariyaa darasaaf ittiin baasee biddeeni namni kutaalee oromiyaa guutuurraa Itoophiyaa guutuurraa dhufee as taa'ee yeroo shee jamaal irraa qara'u nyaatu biddeena jimaati sigaltee kitaabni inni ittiin qara'u kitaaba jimaati uffanni inni asitti uffatu uffata jimaati harargeen kanarraa malee madda galii gaazan qabdu wargeen qabdu ammoo kuwaan san hunda jaalaaf ummata keenya kanatu kuwechuun ija teenya tu kuwechuu jimaan keenya jireenya keenya nageenya keenya jabeenya keenya yoo isa qabaanne qabeenya harkanne yoo isa qabaanne jireenya harkanne eega rabbiiti yoo isa qabaanne jiruun teenya nuu bareeddee jabaanne waa hundaaniif dandeenya jiran
hawaasa keenyaatu warraan tana kakalee sadaqachuu malee sadaqaan fudhanirra sadaqatti haajame rakkatee rakkoofsaa tilame balaa tana uummata keenya rabbi haa kaasu balaa tana abbaa fide rabbi haa deebisu wallaahi waldeeyoota jimaa as keessa ta'anii daldalayyoota warra sharrii tana fide arrab wada waldee ala rabbi isaan haa godhu waldee isaanii waldee kufaa rabbi haa godhu waldee marshiin isaanii indeet roomaleef duran deemne rabbi haa godhu warra marshiin isaaniif duran seenneef rabbi haa godhu ka ummata keenya jimaa isaa irraa agabse agabuu rabbi mana isaatti haa galchu rakkoo fi gadda cinqii mana isaa rabbi haa deebisu alaa mana isaatti hiraan rabbi haa buusu ummata keenya irraa maaqa biitan rabbi haa kaasu ummata keenya irraa maaqa biitan rabbi haa kaasu qaama mootummaa keessa inni shira jima yaade yoo jiraate sharrii rabbi isatti haa deebisu haadan hin beeyne rabbi isaa sakaalu boollan inuu qota isa rabbi itti hajjeesu tana laal waa taka kuma sheef dojjee wallaahi hanga wareegama lubbuutti ummata keenyaaf akkuma kalee isa wayyaanee dura dhaabbachuu irrattiif kanine arralleef kannina hanga wanni ummanni keenya qabu gabayaa harkattee ummanni keenya gabayaa bilisaa harkatee nagayaan akka fedhutti bakka fedhutti gurguratee jiraatutti hawaasa keenyaa gabrummaa fi hiyyummaa tana keessa jiru jiraannee isaanii beelawe isaanii rakkate isaanii manaa godaanii haadha ilmaan wal dhaban kana caalaa harkuurra dhabamnee rakkoo isaanii harkuu baaneeran wayyaadha tan akkasin nu hubachuu qaban jalaa nafnu hanga dandeemutti hanga lubbuun teenya itti wareegamtutti ni qabsooyneef jibbinee jirra du'a feenaawu kan akkasin nu beekuu qaban fixadde wassalaamu alaikum بسم الله الحمد لله متريس متناديس لال هرر غير الله بنجرا خين عرتنيا جرا سببني أصرفنف warri dur ifdandahu madrasaaleen majlisni keenya ifdandahu ifdadhabeeti aboo akkam taana barattoonni faca'uuf deemaa ja'anii liqii mana barumsaa gaafa silaajimaan nagaya hawaasni liqii fuusise hawaasa kanaa kafala jechuudhaan abdatanii liqii fudhanii arra liqii san kafaluu dadhabanii dhufne lallabbiisaniif dhufne jimaan kunilleen asin nu dhufe jimaan amma isin agartan kun dur kiiloo ja'ama akkanumatti arrallee kiiloo ja'ama qarshii 30 20 yoo xiqqaati 30 40 bita sheekha jimaan kun ani waa'ee jimaadha naafi warra as keessa taa'uu fi harargee kanarra namni jimaa beeku hin jiru jimaan harargee keessatti gaafa dhalaturraa seenaa isaa walaloosaa kilaasumatti hin qaraane malee akkumaan faatihaa beekutti hin beeka waa'ee jimaadha. Allahu Akbar. Jimaan dura harargee keessa dhaabame kami eenyufaa dhaabe gandi soddaa kiyyaa jimaa kam dhaabanii abbaan kiyya jimaa kam dhaabe akkasitti hin beeka. Namuu akkasi beeka. Dura haahoon kiyya gaafa jimaa asit dhaabu jimaa gosa kanaa asit dhaabee maarreen buqqisee akaahoon kiyya maarree godhee abbaan kiyya maarree akkasin nu himan jimaa akka beeyin. Intala sana agartaniidha. Hijaabni isin uffatte kun ka jimaati. Amma kun hijaaba haramu uffatte man daltetun. Ani gaafaan odoo intala tanan geenyen daa'imummarra maallaqa jimaati ha gurguranii daftaraan naa bitan. Kitaaba maallaqa jimaatiin naa bitan. Sheekan gurguddaan shee Adam Tuulaa gaafa qaraatii dhaqu jima gurguratee dhaqe. Maa gowwoom namaa horii taana maa loon taana. Kitaabni baratamee asii deeme hundi kitaaba jimaati. Jimaa kana namni nurra beeku hin jiru. Nama tokkootu gaafii gaafate dhiyoota na Facebook irratti. Nama sanin gaafii gaafachuu fedhaanis. Jimaan haraamii fi halaalii an keessan seenuu je akka nama haraarii fi halaaliin seennetti. Achi booda maal je? Mee je maallaquma jimarra ganna qabu. Qisaasa moo qisaasii miti gaafuma tana naa deebisaa je'eeti Facebook cufe namni sun. Anis gaafiin isa gaafadha. Haya yoo jimaan maallaqa ganna qeette ati meebii bituu mala jimaan ganda keessan hin jiru. Ne hara gize haraarte jimaa bituu malate. An ka gurguratu kunoo gize maallaqa fiduu akkamiya. Gize kitaaba bitu kami. Gize masgiida jaaru kami. Mee us haraaminaa tanarra yoo walii galle dila masgiida harargee Itoophiyaa keessa masgiida qabaachuun takkaffaadha harargeeni ni diina masgiida kana. Ubbaleeyyan Islaamaa. Laal lallabbiin ammaan tana akka silaa nuti laaftutti lallabnu tun.
ganama rakkoo uumamuu deemtu garree nuti lallabne tun namni hundi arkuuf ta'a. Rakkoon Harargeedhaa ammaan tana balaan isin barbaadan san buute warri balaa gammadu yoo jiraate. Warri immoo Harargee rifatu yoo ta'e rifadhaa. Rakkoo keessa jirti Harargeen. Fakkeessitu hin jiru. Dhugaa haasa'u jira. Uummanni Harargeedhaa beela keessa jira, rakkoo keessa jira, sadaqaa keessa jira. Jimaan isin agartan kun jimaan kun laal jimaan hangana ga'u kun kiiloo jaanii irraa bitu jiran. Qarshii 2,000 3,000 meeqa bitan amma kana isin? Kiiloo 15 gaa jimaan kun. Kiiloo 22 kiiloo 22 kiiloo takka jaanii irraa fuudhan. Jimaa kana dur akka nuti beeynutti ani magaalaas ta'atiin baadiyyaas ta'a. Nin beeka. Hoggadhe inni baadiyyaa jimaan gurguradhee dhufa jee gizee kanaa tokko nu biraa fuudhee kute laal. Orra ollaan sahin warri keenya ilmi adeera kiyyaa gizee deememma. Anumaa mana jiru anaa rafu jiru. Mee boo jimaa kana magaalaa geeffadhee dhufa jee gizee kanatti gabbu'ee magaalaa dhaqee ol deebe 30,000 40,000 fidee galcha. Jimaa kana hogga magarsummoo hoggu takka hallayyaa qoteeti lafa bishaan hin jirre kana keessaa bishaan baasee. Waan silaa muka tolcha ja'an itti godhee ilbiisa xixiqqaa jimaa irraa ajjeesan hunda ibiddaan irraa ajjeese jimaa kana cinaa irraa qunxuuxaadhaa waan silaa jimaani tolcha ja'an mancaan bira dhaabbachuu feesus saafan bira dhaabbachuu feesus bira dhaabbatee jimaa kana boonsee mana isaa akkasitti hin boonsu harkaan jala xaragalaa maxaragaa bitate jimaa kana tolchee muka kana tokko magarsiyoon siin jeekam jetta fuudhee magaalaa fida achi booda qarshii 30,000 40,000 jimaa kanaatti irraa gurguree ka darasaa majlisaa qabu darasaa kitaaba bitee ka huccuu ijoollee iidaa feetu huccuu fidee ka nyaata fiduu feesos nyaata fidee Harargeen tun guutuun akkasii jiraatti. Tana akkanaan siin jee jiruun lafa Harargeedhaa ka dhufeen harkiniif. Harargeen tun guutuun waan qabanii dhoysanii miti waan qaqqaanfatanii miti waan dhokatanii wanna godhan tana hayaanni Harargeedhaa. Darasaan as jirtuun akka jirti. Lallabbii teenya tana moota dhumaa wanni nan jedhu. Lallabbii amma nuti arra lallabne tana. Nuti if dura garree waan keessa jirruuf musiibaa garree lallabne. Gaafa darasaan gandan nuu galte namuutu. Gaafa majlisni cufame. Gaafa markazoonni cufame. Gaafa hawaasni kun sadaqaaf bakka jirtu si dhufe. Eegaa lafti waliin nuti akkaami? Nuti obboleeyyaniimi. Walaa Oromiyaa dhiisiiti Itoophiyaa guutuu walii obboleeyyan. Akka uummanni kun asii deemee sadaqaaf Gondar dhaquu barbaadda. Akka sadaqaaf asii deemanii lafa biraa keessa deemuu barbaaddanii. Rakkoon Wallagga nu geessee uummata baqachiiftan geessu. Kanaaf waan biraa waliin baxaabbatuu dhiisa. Ta biraa naggaadeen abaarsa sheekotii kana biraan baatan. Harka keessaa qabdan jechuu dhageenya. Harka keessanii keessa laaqamee jira. Wanni mootummaa qomataniif hin jirtu. Naggaadeen if quba qabdu jechuudha. Bakka raftetti rabbi isaan bisu ta'a beeku. Hawaasni siin beela'u jira. Ati yoo beela'itee hawaasni quufeera siif wayyu ati kophaa ta'e garaa guutee garaa kee boorcee kana gubbaan idaatu jechuudha. Garaa dhiibee akkanaa wajjin deebi'ee gubbumaan qaama mootummaa walirra kaasanii jima irratti abaar fidanii jimaa miti rakkoo majlisaa dhiibbaa fidan. Hawaasni kun waan tokko gurguratee galuu dadhabee jechuudha. Wal geessi obboleessoo yoo rakkoon uumamtee maallaqa harkachuu dadhabdee doolaara dhabde du'aayi goosi sheekan kottu. Sheekotii rakkoo uummata irra fidee sheekotii irra fidin. Harargee malee hin jiru namuu if beeyna nuti lafa hunda deemna jechuudha. Lafa Itoophiyaa tana keessa bakka hedduu dheedha. Warri masgiidan gurguddaa agartan kana ifirra jaaru hin jiru. Gargaarsaan jaarama masgiinni bakka biratti. Masgiinni fooqiin dhedheertuun fooqiin 10 tol dheeratu tun Harargee keessatti jima gurguree akka jaaraa hawaasni kun. Manni barumsaa babbareedaan as jiru kun jimaan jaaramu jira. Ni diina akkam goon. Barsiisonni keessaa yaa'u deema. Barattoonni keessaa yaa'u deema. Hoottaa laalaa yoo jibanu seetan. Hoottaa laalaa qulla deemu jira namni. Rakkoon nuti ana akka kiyyatti imma. Anaa fi abbaan kiyyalleen boo. Jimaa keessaa baanee jira sheekh. Anamma akka kiyyatti abbaan kiyyaas hundee amata 40 dhalatiyya dura dhiisee ni jira moo jimaan keenya. Hundee qabna nuti. Warra keenya santu na yaachisamma. Dhufanii narra galan asitti. Warra ana samman tana ana samma jimaa gurgurachuutti hin jiru. Shee Abdoosh jimaa gurgurachuutti hin jiru. Sheekotiin isin gartan jimaa gurgurachuutti hin jirtu. Ammoo markazoonni nuti qaraanuu fi hatti qaraanuu hagaraa ijoollee geeffannulleen jimaa kanaan dhaabbata. Dhimma qamaatii kawaan haasoo inni isinitti hin fakkaatin. Dhimma waan biraa haasoo jira nuti. Tata biraan maas keenya warra Harargee ka adeerri isaa arraa jimaa qabu jiru adeero. Arraa ijabanaa godhe adeerri isaa amma. Haganaa amma adeerri isaa yoo fedhe jimaa barcaa fidachuu magaalaa deemu jiru. Kanaatu rabbi Harargee waan biraa kennu jaa.
naamusa godha naamusa godha akka hayaamatu makuudhaan biyyaa deemtaniiti biyya irraan fattanii waan isin taate maal taatan jimaan du'aa'ii yoo kagootanii gaaza arrumaan tana gaazni baa wanni akka jimaan umaa hin jirtu lafa xiqqoo tana gubbaa qamadii facaasanii qamadiin asii biqiltu miciyoo tana quubsite on jeekam jettan intala tana quubsitu amma biddeena takkan taatu wanni hundeen tun amma laal kataaruma lama farraa yangana guuran